twongeye kubasuza inshuti ba News Africa. Uyu munsi rero ku itariki 11 habaye kwizihiza umunsi mukuru w'imikino y'abana. Uyu munsi twagiye ku kigo cya GS Gasanze mu murenge wa Induba, aho twakinanye n'abana. Hajemo umuyobozi wa REB, hazamo n'amakampani agiye atandukanye harimo Kina Rwanda, COA, EAA. Uyu munsi rero bakaba habaye igikorwa kinini cyo gukina n'abana, banashishikariza ababyeyi kujya bahereza umwanya wabo kuhereza abana kugira ngo babashe gukina, banabwira abayobozi ndetse n'abarezi bose kubahiriza igihe cyo gukina n'abana. Ubu ngubu rero ni umunsi ngarukamwaka ugiye kujya ubaho mu kwizihiza imikino y'abana, ndetse n'amashuri amwe n'amwe adafite ibikoresho byuzuye bakaba bavuga neza yuko babubakira aho abana bazajya bakina cyangwa se ikigo cyo kujya gikinirwamo. Uyu munsi rero nk'uko twakomeje kubigarukaho, habaye imikino myinshi igiye itandukanye, hitabiriye amakampani agiye atandukanye n'abantu bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Akaba wari umunsi rero wo kwishimana n'abana mu mikino yabo, aho abayobozi n'ababyeyi n'abarezi aho bifatanyije n'abana gukina imikino batitaye kuri titire bafite, batitaye ku buyobozi bwabo cyangwa se ko ari abantu bakuru. Uyu munsi rero niho byabereye, nk'uko nabikubwiye, byabereye mu murenge wa Induba mu kagari ka Gasanze. Ubu rero tugiye gukurikirana igikorwa nk'uko cyatangiye, kandi dukomeza no kubashimira. Uwo muri kumwe nta wundi ni Alex Pro, uzajya ubagezaho iki kiganiro, uzajya ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho yagiye avana inkuru nziza izajya bashyitsaho. Nashishikariza kandi n'ababyeyi kujya bareka abana bagakina bakisanzura igihe bavuye ku ishuri, bakabasha gukina kugira ngo babashe kuruhuka mu bwonko, kuko abana benshi bagiye babigarukaho gukina ko biruhura ubwonko bigatuma n'amasomo yabo bayafata neza. Turabashimiye rero, mukomeze mukurikirane iyi video, uyirebe urinde isoza, kandi uyereke n'umwana wawe kugira ngo abashe kwishimira icyo gikorwa. Ukarereke twagiye size dore nguri uramugeraho. Oya Hera hari habiri. Aha size bamugezeho. dore wese kuri kumwitegura Gatatu gatatu. Nice. Yes, this one. Mais ça va tomber. Ça, c'est le jeu. Hein. Make a circle, a big circle, make a circle, make a circle, a big circle, make a dotted circle, a circle, make a circle. Okay, let me try this. Make a zigzag. Okay, let's reserve that for next time. Let me take the opportunity in the radius.
in the center of the circle. We try to apply learning everywhere where necessary. Welcome everyone. We are glad to be here once again. And I think all of us know the theme as to why we're here. Today is an International Day of Play. Everyone say International Day of Play. International Day of Play. Don't mind, you can play in your style. Like I can play, you can play in downs, in whichever attire, we don't mind. So find a game that suits you. I would wish to briefly lead you into the activities. Today, this is REB Gasanze, but before I proceed on informing you the activities, I'm just a kibarua. So can I invite the those or the hosts, the head teacher, please, karibu wakira abantu baje gukinira Gasanze, REB Gasanze, minota mike ugiye kubwira ukomeze gukina. Paul, will you translate? Welcome everyone at REB Gasanze. It's a day of happiness and all ought to be happy. REB Gasanze is in the cell of Gasanze in the sector of Nduba in the Sabo district. They are blessed to have an enrollment of 2,808 learners. Isaze ziraguruka inzu inzuki mwese murabye. Okay, ziraguruka imbeba ziraguruka igitagangurirwa ziraguruka telefone ziraguruka imyenda ziraguruka inzuki ziraguruka
kiraguruka ugishishi. Aha, nubwo mwayibonye namwe. Aha. 50. Aha. Gatatu. Aha. 25. Aha. 17. 34. Karindwi. 14. Makumyabiri. 32. 49. Gatanu. Namwe icyo namwayivuze. Twagiye.